umwana muto mwana wishomero yamukwata yamutwara mushugugu omuhi kondo omushuma wenkoko omushuma w'epuru ogokora bakiragwiro ogo wandebaho turakura tsirawe nojangwe bingamana biye yo wandebaho ahagwe tikumanya nona kura tikumanya tunakwerebera ogokureba ogo yamwihomuka owanje umwana yeza kurgata ishomero ogokureba azagambe byo kumanya ahagwe kidakubimanya onyesura musazi ko kwana ndeba obuna ni mutwara wandebaho nyo kiragwire nyo wandebaho asa kiragota kampa kanisa kagamba bingi gamba mazumani otakampa kanisa kiragwire kagambe pama bya akore woro na mutwara mugongo ninga nagenda mukwasi yo kuma kuwa mutwara nakutango takampa kanisa kagambe pama bya ni manye pama bya bingi rekota kampa kanisa kaza manya Orwa katano Vuvuluma endwende ziluma nayo mukwano gusinga kokwebyo kuba kafananyi mukuba joyita gabagala n'abatambude ko babiri arikiye bizansaba no gufata credit ariko oyasinga ubuliraga NC I don't know why kone baby wafashwa amatwi kunewe manikiranga movies zakibadashi nokotona tose mbone tugizicishadibu kurirenge nyinshi dore tose ni disiribu respecting all when you overdose every time I sanze menyeranga menyerakan wangu zinamoni na poti na chimichi otware ahori kwenda ona tindatine no bondaveyo na kweha otware ona tindatine no bondaveyo sebene Orwo kubanza bazire nabo ntendate banenge kubanka bashaho agire binde bwato muto nabazo wa doctor muto twonka doctor muto umatu wachekinga tugumana naza kwarwira maraka umubuze yakuche bamucebe muzo umushija gurimo tugurumo mwena tuwaza kutambira ki I like those parents umuntu asheme kubuza mushobororere bitabyo kwikiza of course doctor gota kwesigana daga kunyiga but so abazi nehinda Sibira kurunji twakutangirira eshaha neza Agacencwire ebiro byokwezi n'ebirabiri na bibiri yokwezi no kwa katano omwaka n'2025 Serena Nuwamanya nyine Sunday Brian nito turabe ntukusiya Agacencwire agutwatebekanisa omwebazyo gutwaza kwakire mtu y'amakuru tugaruce nago ombwijire Emeto y'amakuru ne kuchibwaho Roseform. At Roseform, we deliver in real time. St. Ambrose Institute of Health Sciences. Turyaba kugwa mutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate. Abeji ni bashomese bw'abakugu kandi baheba mu kyakwatiro mu bibari kwega. Hei n'abajuruzi babiri bashyira hari na mugongo side y'abakaturuki konka bagarwira wabo ahabwe mbere y'ibabire barumu
abaramaji 232 basimbura ku rugo mu dinare ya Butare mu Ruhweju okuzana mugongo n'undi umuramaji aho kuba omishoga hanga twena nituyingano mishoge omururu kunjiri RDC yayanga kutongoza orutindo rwa kafunjo ahabo korwa kubi cyane wonyesa nyunti still kalova bakozesa ndozo kusoka tebafayo kugira ababanga nywevu banedda bo malagateekawo emeto y'amakuru yabane kushikibwaho Roseform. At Roseform, we deliver in real time. St. Ambrose Institute of Health Sciences turyaba kugwa mutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate abeji nibashomesebwa abakugu kandi baheba omugisha kwekwatira mu bibari kwega Century mbwijire Uganda Red Cross bakwatanise na Ministry y'Amagara n'ebitongore byo kwerinda bagiraho okubugabuganira izoba kubasa kwetebekanisiza ekiro kikuru cy'abajurizi ahari na mugongo. Red Cross bakwatanise na Ministry y'Amagara nabe byo kwerinda erizo ababugana okwetebekanisiza ekiro cy'abajurizi omukubugana oku bayoreko bukoryo obwakubasa kutambira amagara g'abantu oboryaho hajiro wajiro buremezi fenga abakulembeze bibatulazeeko nga bali mu kweteekateeka singa wanaaba waguddewo embeera yonna ey'akazigizigeza ng'omuliro obanga waliwo omuntu yenna alina obulabe bwatuuseeko tebatulazeeko obukugu bagenda okukozesa bayise mu kutendekebwa okumala era fenga abamu abakulembeze tuli basanyufu nnyo olw'ebyo boolesezza. Reverend Father Vincent Rubega bwana mukuru wa Namugongo Catholic Shrine najankwina abaramaji 2 abashyikira omwanya ogu konka abashyikiraho bari mu mbeera mbi kandi bagarirwa wabo oghona yoreko kubetebekanise okujaguza izoba ry'abajurizi naye nkubiriza n'abantu abagenda okujja bannange tubeere n'obuvunaanyizibwa twebereremu wakati nga tuzze okusinza n'okujjukira abajulizi baffe ate mubaamu n'abantu ababi abazze okukola neebaza aba security bonna kuba ebyokwerinda byo byatandise dde era batusuubizza bigenda kubeera gguluggulu nga kyalibadde nti ka distance kalibaddewako abantu babayitamu ate nabo ne babeera nga basobola okuba nga bakola abantu bano olunaku luno balufunamu nnyo ssente n'ekirala nga bagambye nti ne babeera bapangisizza ebifo bazzeeyo ssente zaki zaabo be bapangisaako ebifo ng'abantu olwedde ssente baazirya dda ne ze bazzaayo nga tebazirina mu kyo naalibadde ngamba gavumenti eyingire mu kintu kino eyamba abantu bano erabe nga at least bakola 10 ng'ate mu kisaanidde. Emmanuel Ainebyona omugambirizi wa Ministry y'Ebyamagara yashoborera okubugana kwerizoba kana jangu nikija kwera baramaji abarijo omwanya ogu gasha kwa Damba Tadeo. Damba Tadeo World Bank eraganise kombekera Kiruhura district ichebero ry'amatungo okwera kurwanisa okufa kw'amatungo mu district ya Kiruhura nekera kuteganisibwa endwara kandi zija zirigiraho obutare bw'amatungo bwakingwa kandi nibagira ngo hariho amatsiko ngo ichebero ryaba ryahwire ekizibe kino kija kuba cyarugaho. Okumara emyaka n'ebisibo district ya Kiruhura twire neteganisibwa endwara z'amatungo kandi ahabwa enshonga egi obutare bwosere n'obukingwa ekizingamiza omwoga gw'oburiisa mu district egi enshonga egi neyegikyerwa obutagira icheberero ry'endwara z'amatungo bito bwa Heart World Bank eresireho amatsiko obwanyuma y'okurangirira okukora aha nshonga egi. Using this soil test kit, doing the soil analysis, yes, it takes a few hours. Yeah, but if you do it with a group of farmers, you will see that the farmers suddenly understand how you come to your recommendations. We are committed in ensuring this project succeed. We give you all the necessary support. We have enough manpower, technical manpower. So the other thing, we appreciate Mai for providing us the livestock refrigerator, pharmaceutical fridges for the cold chain system. Yeah, we have free fridges.
which can store more than 100,000 doses of vaccine. Ebindi byorekerire kukorwa no kureta ekyoma ky'okukyebera itaka bakamanya ekikana amaani g'orwezo ekirahwera abahingi n'abariisa omu disitulikiti ya Kiruhura. And to know what exactly is happening in their cities, how can they improve the soil fertility, the fertilizers to use to apply. So here, really they are enjoying their job. Really, I have used the use of soil test kits in the context of farmer field schools. We analyzed all the soils of the member farmers using the soil test kits. They all became little laboratory people. Evyona nibiza kukorwa hansi ya project erikumanywa nka Uganda Climate Smart Transformation Project kurabira mu Ministry y'Obuhingi n'Oburiisa. Government kureta project y'abantu ninga group bakutekamu obucyuka 20 bwonka government ekabatera obucyuka cyane harigana bwa inputs na n'ibintu byone bari kukozesa n'ikintu cyangwa munonga ntukisimira government ntukisimira World Bank funding ire ntukisimira Ministry of Agriculture. Amakoraga gashakwa Paul turiyamureba. Umuzemu n'amakuru RDC wa Rukunjiri Steven Subuga ayangire kwiguraho orutindo rwa Kafunjo ombutongore ahabwo muringo ogwekishobobo ogukozerwemu. Orutindo orwa Kafunjo norgita municipality ya Rukunjiri hamwe n'ishaza erya Rubabo omuri Rukunjiri district kandi RDC Steven Subuga ayangire kurutongoza ahabwo kukorwa kubi. Ikigambo cyo commissioning omulimo oguzigenda ku commissioning paka amazo kubera satisfied nti murungi 1 bayino kusoko kujjako ettaka libacheka kubona kutop okujijjako steel culvert eri bagisibeyo nekoleki enywere and budget strengthening then bakolekoleki bakoleka ekisegeza nti ata abantu bafu bagenda kubera inconvenience nti kisa kibana amala nga badda mukolo mulimo ogwo. Zimwe hari culverts ezatirwa harutindo zatandikire kwatika bwanyuma y'obwire buke zihereze kutebwaho. Cyane unyisa nnyo nti steel culvert gye bakozesa ndozo kusoka tebafayo kugira abanga nywevu banedda bamala gateekawo era nagenda kugitonera yo esakinga egendeka ebbati ligenda livayo likawansi itegeeza nti obuzito bw'emmotoka bugenda bukola kibugiza wansi era kimanyi nti kisa buli kisa kigenda kutuuka yonna ekoleki gwekoleki ebenge egwamu. Okurigirira abatuura bamazire obwire buringwa barukuteganisibwa orutindo konka kibire kibi okuza kukorwa rukakorwa binkwatire ki. Abo orutindo rwitu rutwara abantu bingi zanyashenyi ngahi kandi rukosa abantu bingi ngati no kushasha munonga abo kushanga ngo orutindo rwitu twahirirwe mwatuyambere mwarutukoriye hakahwiro kwezi kumu washenyukire fano kabatuze bakafunza niyo mwatirizo batkorera urutindo akakoresa ubudeki nkumanya ni kuchikuja kuruko. Tugambireho na engineer owakozere orutindo Hangson Nuwamanya kandi ebi nibyatugambire. Pasikaike twasanga emisumari katera yare kwire so twagaragayo twakatwara kito emisumari twagikoma ndabyo nziza tutegereza ministry kuta applying because it is not our mandate so to buy those documents. Ministry keeps applying positively requested and the ministry hasn't honored. Sente ziri kukashiringi miliyoni 6 nizo zikoresibwe aha mu rumogu. Amakuraga gashakwa Dan basibye omuri Rukunjiri. Dan tugumiza n'amakuru abarisa omurembo rwambarara nibayasimisa omuringo ogwo kwemesa amizi genumi kibahweriro kutungo omutingo murinzi rwa Uganda aha omurembo rwambarara. Gwenkumi 2020 nubwo ababoda refamu batandika kuri sente zo mucujo ezibarukwemesa amizi genumi ningashi artificial insemination na nekigenderwa cyo kongera ubwinji bw'amate. Kuri sente za American Holstein Friesians Brown Swiss Monagirando entezi utemesa mizi utemesa mizi tumesa kosa numi kwemiente kutementa zitu
Richard Mugume urukura famezi erukushangwa mu rucyarwa Bugando mu Rembo mbara nagira ngo kweme sente zabo na mizgenumi agubaru kwiha umushitongore cya Yulasi kibahwerire munonga okutunga ente z'amatezi babire nibenda mu kweme samizi tugobere mu bintu byinshi no gendere event achani wale kaza TikTok videos no event za Girorando zir Brazil ashiyo noza kuza Brazil gure enemy hatenteze kujanza zigeza manu munonga kandi ziri kusera toka importing ni mu Brazil naba farmers bitu bo muri agency ya Western Uganda churuhura kazoka sharimbara isinjiro tubakagizire entezo kuza aha percent higurunka 10 ngugure enemy so nchanguha okuza hariyo kagura ya mizgene mejo kagateko munte yawe hatoka upgrading amate na size na no kuguma kwente hata harba boda refamu nubakamente mushanje zonka ezibarukwiha muri tigani komene mweza mate kandi enteri kuciza y'amate ne kamwarta 3 na mukaga buri zuba omuriso kwejumbira mukuri sente z'amate kandi zo murembe na itengo kubanza yatebekana safamu ye obwe arukuhinge byo kurya bitarukushana ebyarije kuzirisa ecamana munongo murisa nana yitaga byo kurya no wasa kugira breed nungiyente konke bure kuhaga wowe nebyo kurya ekibingo uri nyankokore ejubwe aningashe bicobori wano kibasa kuhinga bicoroka bitera rente ugakora cyo kweta stage uri nyankokore na nejubwo karwanika ugakora cyo kweta hey ngoko kureba ibinyansi bite bikira ejo hey niyo nyankokore rutawine mu bikamba byebika byinji ari mu centrosema ari mu glycine ari mu glycidia ari mu akakamba ko ari kweta ngo ni silatro nebiretere kirisa omunte shiyeta kasa kufuna mbinyasi Mugume nashobora nko kuba rukweme sente zabo na no kuba rukumanya ngo nezenda kwema ke kuza hiti akasheshe usually tantu kama mwana lete ya haya aribente nejuga areba negezo futembe zindi nereta leta mizi amatako gayo ngari kura uribente nebangara ne hurikiriza hato umwanyo tejente nende so ekibaru kweta ngo ni na rotation ya hit kurgasha hamuna kuzasha 12 itutenteke kuzahita mukasheshe sha 12 tujemesa sha 10 enyene zitakazire nazo hino bwire bwazo obar kuzemesezaho kandi nazo hino bumanyiso buzurukoreka zitandika kuzahita enye nazitu aha myezi 10 aha myezi 11 12 mwaka so kuzahita nabo tukuzemesa tuzireka zibanza cyo mugongo zasya amani hashiri chiro bitano so no shanga tuzukuzemeseza ahari chiro bina bushata 5 kuzara bitano kugira ko kubana ingana tuzukora cwingana ubwo buri winzo zireza myezi 16 nebemerezo kamente hari kubura ya meza 3 gonke kazara dere nyina kwerukeza kuzarwa bajerezo muhondo kandi nubagita n'umwanya go muyonjo nashobora ngo bakabanza kuteganisabwa umukweme sente zabo ngo bita bistongore cya Yurasi bakabashomesa ebashemerire gukora tuyegurira mizi hari ya Yurasi tugateka umfurasika yitu tugebiciramo tubantumanya ngo umfurasika yitu eri nitrogen abo kugira ngo amizo mwene gafa umwobo takushimanya ngo amizi gafire agumuntu waye takufitera mu omuntu yawe so ati twatu ina mizi gitu tugebicire twatushorire n'imizitu akwantu twineza record zo kwereka ngo ente kokoreje nyina kagondo isho mbageta Superboy ni Girorando hati tukawasa kosa miza ga Superboy ugateka omunteje twatu ine file burinta yayema tubika record zayo zikwereka for example hano yana hakwereka ngo agent tweta prite twagiteka menu ya kweta Girorando ya miza go kuzazenyena bakweta arvo so umhara turi guteka amaruvu abo ariko dizenze bantu tugayidinga abishitongore cya Yurasi binembe bozente z'umurembe urukwenda kwejumbiro mu kurisa ko murembe nabasa kubashikira kugira ngo abanzi yagira information ninga sho kumanya ahamizi agakuza kuteka umuntu yeye bishubwe ente yaza hiti akasheshe umushaho mutera shazinga kandi shi kumanya umushaho wanje unayeta kuza kunyemeseza ente kwenyine ya mizi yagatekamo no kushanga ente yene shamba guza umushaho tayine kurashi yagira mu eti yanateka mu yaterebuka kuri twantu emesoko munda fitahamo ko kwatero ko mundo matako none uhurira nyine nda hansi
so kariya kagani wakatasyamo unuko no hurankata mbwene nte yawe yetaro mukurashi mwagikomeraho mu open area inga shukurashi yawe nezana neyihindurira mute hato mushanga yategana so mushaho omukujemesa hatikiretero muyagaruza. Ekitongole kya Urasi kyehireyo okutungura omutindo gw'oburiisa mu Uganda okurabira omu kuheereza abariisa embibo nungi z'ente zikyokire kandi ziruhukamu amate mingi hamwe na n'ez'enyama. Aha bwa TV West and Elias Ratugusa. Elias Ratugusa twaza kumuraho tugaruka. Agarukurataho negakushikibwaho Movit nerwo mite nebijumana oyizeze rukugonshaka okutambe ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazomba nezimbawe kukundeka mwana wanje hata bakuguba Movit bakabito mushipa kimwe. Agarukurataho abana 5 na 5 nibarwara endwara y'amagufa buri mwaka mu Uganda twakuretera kugaruka mu kwabashaho aisho kweta inflammation joint nebeine nkakatereji bene nehifa. Abatimbe b'amabare n'abahinji babingirwa harushozi omuri banda twine kasente natire sente nyingi mu kuhinga zona nzihiro muroni. Agarukurataho gabanaga kushikibwaho Movit nerwo mite nebijumana oyizeze rukugonshaka okutambe ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazomba nezimbawe kukundeka mwana wanje hata bakuguba Movit bakabito mushipa kimwe. Mpurira abandi nyowe rero mbwe no mu nsoni ndi kumanya benseje kambere amashanyarazi tenda kachiroza kachegala no kachiroza mwine joji tega bratenda amashanyarazi nyowe natoi nyowe mwene kwera abariye najegalire mtende munere mushanaji ba kwere yanje muzeyo nyowe bitona yetu mutali nkomero mu nsomu nishi Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Big thing about the MTN Super. Wali yakapia musite wali yakapia. Wali yakapia. MTN kabo the Super mustairo mpia. Then you kabo the smartphone nebi yakabibiona. Wali yakapia. MTN kabo the Super mustairo mpia. Then you kabo the smartphone nebi yakabibiona. Letunjire kabo the Super. Esimu ya smartphone. Lero tungeza GBs 16 zabusha. Tandikana deposit y'emtware na nechweka. Lero zindo zishashure mpora mu bichweka. Buri izoba uri kushashura sente ziri hansi ya shiringi 10. Nobasa kushashura buri wiki nare buri kwezi. Kiriyahariwe. Turi hamwe amashemerero gito tigine kizibira. Amateka n'ubushunshurece nibukuratirwa. MTN. MTN nereberera Uganda Communications Commission. Echiro chisisire Rose from Nepaka Shekaronji. Para Rose spring Rose from Ejini Biti Dokuro Busas Mukashesh Nikukumasaji Ngomuchirochuna. Renko mwerere n'ubufaratsi bw'umutindo kandi nuguhangara umugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho urkwenda Resform insiyebero toburunji.
nye bitiko byenda Penkoni yakweha utamuha umumudu nokora ekikire wanyompe nkoni wanyompe nkoni nushumura kushemererwa urubunuzi na nobusinge nuenda kuchamuka mpenkoni igenda yakintu cyo kunywa chonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje tere kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngashinywede ku mpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire Skylight Hotel erestora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukhereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha beinunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 noyenda kwishikiriza ikiroto cyawe ecyo kwera amagara g'abantu nitwakira Hafini's Medical University itendekero eritongozibwe okushomesa amashomo agebyobushaho omu East Africa obwa hati nitwakira applications omu mashomonka Bachelor of Medicine and Surgery, Pharmacy, Lab Technology, Weekend Nursing and Midwifery, Medical Education Nurse Tutorship, twine na diploma omuri Nursing, Midwifery, Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Technology, otebirwe na za certificates omuri Nursing, Midwifery, Pharmacy, hamwe na Bridge Course. Twine laboratory yo murembe eyo mweji ari kubangururwamu twishirire aha mikutu yitu www.fmu.ac.ug tandika urugendo rwawe rw'obusinguzi na Fins Medical University. Fins Medical University okutambira amagara g'abantu nugwe mwete gwitu. tandika izuba emirimo urugendo ninga kahumuro neco kunywa cya kituzi yenywere kituzi ohure matwenge aha mumiro nikikurwa ku rugo mu kituzi cya shitake amajani hamwe no bwoki konjoro bunuzi hamwe no mutindo eki nikikurwa ba kituzi farm company limited aveine teknolojia nebyoma byo mutindo kituzi drink ekirizibwa kitongore cyo mutindo mu ihanga echa UNBS kandi neshangwa mu maduka na supermarket zono mu ihanga kushubura tera simu noti mushanju 8 mushanju bisha twina bitana shatu nemwe ninga noti mushanju 8 mushanju bisha twitano 00 mwenda. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amajimerwa minji ntabarusi yabo bona batunjire visa bakagenda kandi tumanyisa abantu mwena ngo nitucenda abantu binji abashije n'abakazi abojo n'abishiki emyaka 21 okwisarya na 5 okora cha Nyonyi Dubai emirimo nka customer service airport security aviation stewards check-in agents landing ground guides na aircraft cleaners okweyandisa no kwabusha free registration amatajigit gona esimu not mushanju ina not emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga noti mushanju ina itano ninga noti mushanju ina not rukumi. Manager ogito wagito konka batu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mwareka turwo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara keke ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara keke
tukazakunywa imbogo nawe mpenzi yona nesente konga ntanywire mbogo nigushekerera niguteganisa wenda ningende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje ikintu cyo kunywa aza mwana bategerize ubundi konka mwami mazumorya hano barimo bategeriza mu mbagano mangwe shazakiri wansuko mu motoka riyo nenyusi yo guja kunywa mucyara unam utatinda ndenda ngubije bakuroze hakunandanywa uriye cyatuma naguma hano joka mufondorira kahurire konka mwami tera chairman wembaga akongeze we nako kishahemu ito twe tuyon tuno diplomat akatuka kanusira hanga waje ukanyiha ambi mucyara nabagine diplomat ebindi byayenda bireje bigende nabagine nintere ekorwa ba diplomat habo America Limited ekozi ko mu mugusha entangawuzi inanasi ukochi ihamigwa ba UNPS kuri mucho wararoteekateekera ha byokombeka genda mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omurimbarara site obwa hata bafurikire kimwe bakaruga aha Garage Street no bashanga Makanising Street aha kizimbe cy'abasista hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira aha bibanda by'embaho ogwaza Andrews ahu akatareka Makanising kafurikire aha we house yabo bineho tires nyamwingi enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso sizes zona nebika bya adhesive nka quick stick tire adhesive erukusiba tire zempango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji shaka waguro mu bwingi transport eriho wahika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata oyino mukoro nkembaga yo kugitwa ukwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera ubuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street omurimbarara city okumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga hata no nitano chenda na mwenda ananeina tina events nito twenko muri burengero rw'izoba abino buhereza bwo murembe katochi ino bunuzi bwayo katochi kenya mutindo katochi okurugera izoba abantu banje tibarigaruka kugire nako ha mutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya echa katochi mugume munywecho katochi ino bunuzi bwayo katochi kenya mutindo katochi ine chama chayo muhute katochi yenya mutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho mukamanze nalyachi era ddala kitufu inache walya nguze bizigo kumpi container namba biganye sagala kufanana bwenti mukwano tongoba ani walayira nti okufa kwe kulitwawula olususulu twawudde kaibando musajjango bya lususulu nemeseza amaka kuli bizigo wisiige ebisigo byonna biganye olususulu kulemesa amaka kikino gulo handi and body cream mbadde mbigulidde mukazi wange Glow Cosmetic Products okuyoyota ensusu beekansa balina Glow Hand and Body Cream, Glow Herbal Petroleum Jelly, Glow Perfumed Petroleum Jelly, Glow Junior Jelly, Glow Hair Jelly, Glow Hair Pomade, Glow Hair Conditioner, Glow Hair Shampoo, Glow Hair Relaxer, Glow Pure Glycerin ne Glow Baby Powder ifune mu maduuka wonna ne mu supermarkets. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference.
tugumiza mu Agacencwire nahabura yesande mwene cheka okuhika kujaguze kiro cy'abajurizi ahari na mugongo kandi kuruga omurubaje rw'abakristayo nabagera uno betenga biliyoni 2 okubasa kutebekanisa emikoreji. TV Western zoba yahika hari na mugongo aharubaje rwa Church of Uganda okureba entebekanisa kuzemeye kandi omunyamakuru weitu ahiyahikira omwanya ogu yashanga kwetebekanisa kuri kugenda omisho habaro urukiko rwaba rutari kwikirizwa mu banyamakuru kandi rwabarumba bishop n'abandi bahereza mu kanisa konka bwanyuma y'urukiko omunyamakuru weitu yagambaho no mugambirizi wa Church of Uganda kandi yamushoborera kuba ariyo baronda biliyoni 2 okutambuza emikoro yo kujaguza ekiro cy'abajurizi. Turi kupuraninga kureba buri kachiko kono butwatiremo bukiko bwena kugira ngo burete embalira yabwe buri kachiko security publicity accommodation ayo byo kubiyama aho barabyame abaveni kutebekanisa omwanya buri kachiko kona kakari kureta embalira yako iri kukanjura omukachiko kebye sente kandi abebye sente batugambira ku bari kugenda misho kuronda sente dioceses mukaga eza omambuka ga Uganda ezebembire entebekaniseji tukazishalira miliyoni 20 buli diocese buli bulebereza mukaga so bwona bwamazire kushashura sente ezo kandi tuinemu nabandi bantu bamu batali bamwe na bamwe abali kututwerera kwatanisa nitwe kutushajika konka obuhajizo bwinji bya sente turabutekateka kuruga mu government. Kuljira Harsabit Adama omugambirizi wa Church of Uganda okujaguza ku mwaka ogu nikuza kugira entaniso mpango wagerageranisa no kujaguza okwizera nikuba henyuma nibinji munonge bitebekanisize buri mwaka turongera kwega obuhuye tukatu ratebekaniza abantu bareka mitwaro nk'ikumi haturu kuplanninga obuhure tukatine tents kandi njure katera abantu bakabinji munonge beno hatu wali amuriyeji mitoka reba twine miti mingi tukaturu kutebekanisiza omushana enjura yaje erizato alakajura kabu so echi twakozire no kuronda tents nyinjiho twaronda tent twakwa tuzitire muhona kandi nebyo buyonjo twabitebekanisize haho kuba buri mwaka tureyongera kwega. Right Reverend Bishop Henry Luke Orombe nawari kuza kuba mburizo mukuru kandi hona mukuru w'ihanga natekatekwa kwikaha kujaguza ekiro cy'abajurizi. Omugandi abaramaji 232 ku rugo mdenare ya Butare ahari parishi ina ya Butare Bahanga Nyakitoko na Kashorero basimburera izoba ku rugo mu district ya Bweju okuzana mugongo. Aba babanza n'ekitambo kya misa ekyaba Kereziya ya Nyakishojwa batyo bataniko urugendo rwabo aharshaha 17 z'ihangwe kandi bebembiro mu ishengero Francis Mwijuke. Runimba habarango mu kutambura kwabo bagero kunda n'abagende hamwe nkenge nemwe okurama gafada niyo mukureba kwanje ninkesimu esuboneho aho morro uje nuza charginga two ngweno hisubiro jo tunanye kanje neze kuwe charginga umbya magara giguru omukutambura oku harimo n'umwana w'emyaka 11 Claire Twikirize. Nenda kugenjana n'amagezi banisabira abazire banje tinkwenda ngo abantu bandebe nka member wa parliament myundi y'umuramaji aho kuba omishogara hanga twena nitwinga no mishoge omishoga gw'abajurizi twena turya baramaji nibatekateka kwikana mugongo 2011 kandi bine ntebekanisa yo kurara ha Kereziya wizbwera erizoba omurimbarra. Gasha Muzamu n'Agacencwire omworeko gw'ebyoburamuzi ogurukukira y'obuhango omu Uganda ogurukumanywa nka Pearl of Africa Tourism Expo 2025 gutandikire omu Butongore a Speak Resort and Convention Center omuri Munyonyo Kampala. Omworeko ogu
munsi yona. Enganzi ihanga Robina Nabanja nuwajwekire mukuru w'ihanga hakwigura humore kogwa hari Speak Resort and Convention Center omuri Munyonyo Kampala. Today's interconnected tourism market, collaboration is the key to unlocking the sector's full potential. Poverty is a good strategy because it brings together governments, private sector actors, development partners, and international buyers to form the synergies needed to respond to global challenges, to global changes, and build a resilient and inclusive tourism sector. Omutwe gwa Pearl of Africa Tourism Expo 2025 gutambulira hamwe guru kugira ngo ebyoburambuzi n'empinda hindukire kugumaho ninga tourism and sustainable transformation. Expos like Moate are a proven model for tourism development globally. In an era of digital transformation, shifting travelers' preferences, fierce global competition, face-to-face engagement remains a powerful tool. This time around, like all other times, we have offered free access to parks. We have covered complimentary permits for people to go and see those national parks, gorillas, chimpanzees, and all those things, including boat cruises. We have offered those. Omukoro gwo kwigura humore kogu gubiremwe ebyobuhangwa ogurikwetwa Sounds of the Pearl oguru kutwarwa mu byeshongoro amazina hamwe no kugamba embozi kandi ebyo nabigenderire kujaguza ebyobuhangwa bya Uganda. Kigezi yayiwe kigezi we ikarandara mujijisira turese munonga no kwega ibira kwatana na tourism, especially tourism ya hacharo tarabyo ne bikoko byonka kumanya culture z'abantu ko kuziratwaza because twizire kugira ngo abantu binje ubwire bwinji bakizire kwija baza mu gorilla n'ibindi konka batarebe culture zitu kandi culture zitu cyo kintu cy'amani munonga kandi turamanya ngo kutura utilize inga tukakikoze saje turaza kwereka ebi Uganda rasa kwereza abajenyi abarambuzi bona kandi ekole business nunje kuzihanga na nabantu kitwe tubase kuya mu kihango munonga ekiri cy'amani munonga ndatekateka twaza kweza buryo mwe naza kubaramanya tourism tubanyisa ki community tourism culture tourism food omwore kogu nugwija kusiya hizo baryo rwa mukaga birabira nabyo kwezi kwa katano mwaka ogu native rate rabe kirumo bamwe habeshongozi bamani omwihanga amakuraga gasha kwa Job Namanya. Job Namanya office ya RDC awibanda ekwatanise nabe byobuhangwa bemerize mirimo herukorerwa harushozi urwibanda bwanyuma yo kucwecereza urushozoro bumwami rumebire nekorerwaho no kutimba amabare bice bari kujya mu kibire cyatandikire kuretaho emyegemure omucangeco. Abatura abahiriro rushozo rwibanda hanyuma yakire barukuraburwa izo bari ya nyuma abazyo emirimo yabo aharushozo ru ekinjirweho abakwasirweho nabeshweka ecyamabanga mabanga Katoma Kagongo nahandi kandi aba batwire nibatimba amabare aharushozo ru no kuhingayo. The formula is very simple. Ukamoitaka abe identified. As identified tomangwa chino atimbisitaka. Then someone in the chairman at his report, Ukaba tajitelize to consider intelligence yitu. Tuete mkamuita katumtumunda. Wachile. Baza kumutumunda, then we get to the solution. Echweke echi kitwire kirukuterwa emyegemure erukusiga yacwekereza ebintu by'abantu kandi echi barukwegamiza emirimo etwire nekorwa harushozo. Amize gakurgo kunamabari yona bwerankahi rubero mbazaba umunyetegereza so sustainable development ninga entunguka etakwenda niyeje entunguke kuyamba umuntu kandi etarisire kushisha Kireto ki kiretwa urushozo kushangara ibintu hara ninga tinde nyansi tinde miti twaza kutambira ninga kutangira amizi kugenda speed abo kwenjura kwandegwa emiteji n'ebinyansi ibijeje namizi amizi gagenda mpora amizi gagenda gatini itaka amizi gagenda gatine mabari
abatura bwanyuma yo kukingwa nabona kuwe okugezaho okweshengereza bitu bikabe byabusha ndio mukurunda sente aho kuza kujya shashuri ibanza kandi abana nureba bariyo bagaruka amashomo twine kasente natire sente nyingi mukwinga zona nzihiro murundi ngendo bakama banje mwatugambira ngo atwaza kurugayo nubwo twere twahingire ngendo nahura twere mutugambira aho turaso hati ngitwe twasasa munonga aho bacinge binombe kandi cyo program batweza imiteyi batweza nakaza payani ezo kuza konja kwa chi commerce bwanyuma yo kubakinga arushozoru orubatwire nubihentasya aba bashabirwe okukozesa program za government okwetungura government ene programs nyingi zetireho kwenda kutungura abantu bayo hariho program y'esente z'abacyara esente z'abacyara numuzimanya Ndeto rupapura aha sente z'eminyeto numuzimanya gasha kwa Timothy Mushabe Timothy Mushabe abakazi benda omuri Kajuju muri Cyabujimbi Bushenyi district nibetombuitira government eyibari kugira ngo ebanagirire omubyo buhereza abantu bagira ngo tibini rwaro ryo kuzaramo ekiresiro muhendo muhango gw'abakazi bari kufana bazara ebi bigambiro bw'abakazi nkwatabuta bekozeremo umurumo okugura farasi 10 ebyoma byo kushanyaraza akagagara neshuka bakabihereza irwaro rya Kajunju Health Center ya kabiri turiyo mu remote area emotoka zirahare umwana masimo shanga gataro na cyabire motoka wajibonere ekucharginga sente zodine kitwa bakaza babijo abahinja bo kingemezi binka bakazi benda ninga nkitwa minyeto ntibasa kurati omunanko marara ga government tushange mbaziteriyo kana cyo kibasa kureta ahanchuka yo buhereza shija mbatweka bakazi azabanga kubahereza ubuyambye kumara wanyenda kushaba bashija mwene ati listo mukazi wako wamanya ngo wamuhonizenda ninga wamanya ngo mukazi wawe yinenda umurebere muhereze byo kujwara muhereze mere aryenje nawe no bwara abayinenda abenare bukaje kumunji munonga mukuru w'irwareri nagira ngo kwezi nibazaza abakazi bari hagati ya 30 na 40 aharengo rwa Health Center ya kabiri ngo konka bari kubana benda kushemezwa nababona twino muzari somwe ari kuzaza abo bakazi bona abina kugambira mbwenu ntubani twenda at least tunge omuzari so wa kabiri bagumene bahwerana ondijo yakora ihangwe ondijo aiza akore ekiro shaba government mutu yambe area upgrading area ahareve ya health center 2 eteka health center 3 ahabukuba omwijura no buryaha omugande polisi yabyiruka kurga kitebe kikuru mu Bushenyi babwina bavugi bebyiruko mu rubirizi okuhaja no kubakabasa kurwanisa butandu ahanguto omushomogu gukorirwa hacayi ecanya kasharu bashaba mwongere kutereza karumo kanyu kutamwaka hoho wanje abukuba no murumo kendijo merumo murwanise ebi tokoza bongo aba bakudukozesa mukozesa amateka ganyu okureba mwatereza abantu abo togenda kuvuga kiduka kubwana otukeje ogenda ngemipira mibi chances zo kufuna accidents ziba nyingi okuba tukwaze no kurinda abantu nebigira ki naramaga ati niyo ko kuza kweshanga ka driver owohekire no mugira ki no muntu amakuru amagaragaye garyoha gariyo mikono ya meaning that ogomo ogobwa kwaze polisi na nimwe mugizire ki kurinda abantu na nebigira ki ibintu byabo nabwo cyo mureke tushomeje bamwe bavugi bebyiruka borekire bumwe ebara kutekateka okongera butando hanguta kusanga polisi na feru birebwe akiza keta abantu ukasanga ryo nabegesa kuko bakubasha kugira enkoragana hagati ya polisi court state Anthony n'abandi abeberajo abo kuba abantu bentu tutomatomere musango tutari kujimanya gasha kwa Mike atwakire na Onesimus Ndiana bari abanyamakuru bitu katugaruke tuzamuka humuro tugaruka
At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700-670-691. Otweraronda pichi ndunji ezirya mulembe ziranywa mpora naryona birakani kazapichi aba Golden Choice Parts Uganda Limited abana shangwa kizimba cha Patas Hotel hii na roundabout ya Tatitwi Mbarara City bakuletera pichi ndunji za roller zebe yesheku hamwe na spare parts za bajaji na senke omuhoro sero na retail nka black pedal za bajaji chain system za bajaji na senke emipira ya pichi na tubes omotypes zona za Golden Choice na Bosen Total Lubricants oil za petrol na diesel hamwe na Total Grease UB Aero batteries omuhoro sero na retail Comet oil omu half liter na liti 5 oteba kumenya chika cha roller chirakoza za spare za bajaji boxer kandi wagura n'aba Golden Choice Parts Uganda Limited transport ne yabusha mpako wawe hona mu Western Region okushubura tera noti 3 23 nkaga ni 2 18 singura pichi na ruhira Millennium Sacco okusingura pichi noetengaka konji kamwe ubwo uri kubika imitwaro 5 okumara amezi 7 otakazihireyo kandi abarasingura ibihembe binde birimente TV screen zirugogoma amasimu gomurembe n'ibindi nyamwinji nubika imitwaro 21 nabwo mara imyezi 7 otakazihireyo okugura ubukonji bwinji nicongere imica yawe yo kusingura akazana kandi kaza kwendera umukwezi wo ku 12 aho turagabire ibihembo za mataji ga ruhira Millennium Sacco Kanyakitunda ruhira Chivare, Kashumba, Kavyanda, Ngarama, hamwe na Mbarara City, utandikiraho kubika. Ibirukiraho tera noti mshaje noti hasha tunitano mshaje na mnana shinana nemwe ninga noti mshaje mnanina shinana na mnana 15 nkaga na mwenda. Ruhira Millennium Sacco, banka yanje, banka yawe. Millennium Sacco kuzirebyo Abanyamarara Swift Initiatives Limited baturetera umwana kugwa by'obushobozi n'uburambuzi ebirari na mushanje byo kwa mukaga okwisebera mukaga byo kwa mushanje omwakogo omucyayikaceka yatugure ebituri kwetenga habesha zirweho abashubuzi mwije muguze byanyu abamakorero abamahoteli abebyo kunya no kurya abamajuta cosmetics abahinji n'abarisa mutaferwa booking omwanya hati tera noti mushanje notemwe anana mukaga shinana na mukaga ninga noti mushanje 3 anane 5 noti 3 bakwinire nenyamisho nyamwinji okurugo muzu embarasi gonya maya hengamia nezindi bouncing kasozi swimming train na sakasabwa abana chesiri kutambira bisika no muziki go kuchamura hechiro no mushana okutama main gate ni shirinje 12 no kureba nyamisha ni shirinje 12 abana bishomero hona ni 10 otaferwa. Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees using Momo. Today we are at Lukman Primary School that's located in Kauku, Bwerenga, right by the lakeside. We have a happy customer who paid for her daughter's school fees. Nuru wanomuwanguzi era agenda kusoma guno mwaka gonna MTN Momo esasudde yo akolegwa akusoma. Ngasasula bitundu nendeta nensasulako nasigala nga babanja natuko kuwumula nga tannamalayo banankita bibadde byangu nemwebale nnyo mwebalira mpulira ng'essanyu limpitidde naye mpulira ate kati nga kababukabi mu mutima mwebale nnyo mwebalidda kulanga ze muwanguzi nakonde North. Dial *165*80#. Select option 2 for school pay. Select option 1 to pay school fees. Enter the student number and amount and approve the transaction. You will now enter the draw to win school fees for your child for a whole year.
omubare gw'abantu abarukwata oburwaire bwa mpox omu ihanga gweyongere kandi abantu bamwe nibagamba kuba bafire. Oburwaire bwa mpox nibujanjara buti okuhikanira kimwe n'omuntu owayerekire obumanyiso n'obubonero bw'oburwaire bwa mpox nkorohererwa ha mubiri okwata ha bintu ebirikozibwa omurwaire ninga amaizi agakorwa omu mubiri gwe. Obu nibwo obumanyiso n'obubonero bwa mpox: okuhemba omuriro, orohererwa ha mubiri, okuha amaani omu magara goona na n'okuzimba enturugunya. Oku nikwo orikubaasa kwerinda oburwaire bwa mpox. Yetantara okuhikanira kimwe omubiri aha gundi n'omuntu okebeiriwe kikahamibwa kuba aine oburwaire bwa mpox. Yetantara ebintu byona ebikozesibwa omurwaire oine obubonero bwa mpox. Guma onaaba omu ngaro orikukozesa saabuni n'amaizi ninga kuguma n'okozesa sanitizer. Tunga omubazi okukutsirika oburwaire bwa mpox waba ori aha rutezo rw'okubukwata. Wakureeba ninga okateekateeka ngu omuntu aine oburwaire bwa mpox, teera aha namba etari y'okushashurira sente noti 8 noti noti 1 noti 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 6 ninga otsindike message ya busha aha mukutugwa your report ahari 85 noti noti. Obutumwa obu nobukureterwa Ministry y'Amagara n'abakwatanisa n'ebindi bitongore. Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best daughter in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar, staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far, lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. Iri zuba nziza kutayira icyaro mufite utoshaka kuba kuri yo kwesima no kushemerwa. Nebujumana oyizezo rukugondushaka okutanga endwara z'omubiri nk'obuhere, ebuguna, amazomba n'ezindi. Twakundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabita mu kicupa kimwe enganda zoona zikazeranira hamwe kusharura embazi y'ebishaka y'okunaabisa abaana baabo. Omwana naabasa kwesiga Movit Herbal Jelly, aloe vera ninga she avocado, papaya. Movit okweyesiga izooba lyona. The National Martyrs Choir Festival Grand Finale is here. After a battle of the finest Catholic and Anglican choir in Uganda, we've selected the best of the best to compete for the 36 million shillings cash prize in this finale. Come witness passion, talent and excitement at this exciting event on Saturday, 31st of May 2025 at the Kampala Serena Conference Hall. Gets open at 2 p.m. and entrance is only 50,000 shillings per person and 2 million shillings for a table of 8. The National Martyrs Choir Festival is sponsored by New Vision and its partners. Omuzeire ukayenzera omwana wawe yashomera muri Kampala, ukayenzera omwana wawe yagira obwire bw'omisho burungi, utakarebera handi reba twakuretera mu gishangugu Green Top School Pre-Primary and Primary. Twine oburaro burungi, abana nibaryaje, environment ni nungi, nitukurakuranya talent z'abana, hari okuzana umupira, farming, okozesa computer, okweshongora n'ebindi bingi kandi byo kwerinda n'ibirungi. Twine motoka zo kubatambuza, twine n'abashomesa batendekirwe je. Nitushangwa hari Maya Nanziga Masaka Road. Tuterera ha namba z'esimu 0752 3 00 oba tuterera hari 0764 88 55 Green Top School Pre-Primary and Primary. Learn today, lead tomorrow. Green Top School is a pre-primary and primary then boarding school. Hey, wabula muntame Bukolagana ne Harapa Travel Consultants gaba masanyu merere bakugobera ku visa eya UK, US, Canada, Europe, Dubai na walala bakola ku bya passports, eya tickets, hotel bookings bakuyambako n'okufuna emirimu ebweru w'eggwanga balina n'enkola eya kibanja mpola. Harapa Travel Consultants entinda ku Haruna Mall level 2 na level 3. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empower
empowerment through knowledge creation. N'abaramutse ninye Didier Drogba omubaro gw'abantu abari kwingana emitwaro 25 nibafeero muri butandu hangutu za Afrika buri mwaka. Iki ni kinyararikiriza ahabwo butandezi nizibasa kwerinda kuratirenda jireji kwerinda butandu otakore kintu cyona waba novuga temikono yombi a steering kandi waba novuga otarya ninga okanywa otakwate simu ninga kutungura radio waba novuga waba uri ha muhanda kuratirebera jiro ebiru kwebwa twena turi namagara gitu twetantare butandu ahanguto za Afrika. Makuru hariho okwatwaho ombazire ahabwe endwara ya arthritis erikweyongera ombana endwara egi nekwata amagufa kandi nezingamya abana yabetaragurirwe ombwire. More amanya ow'emyaka 6 n'omumbarwire endwara egi kandi abazire bakatandika kureba obubonero bw'endwara egi omwaka gumuguhwire twahika omu maka ga Rosette Nuwe nyina w'omwana ogu omuri Nyarubanga Kakiika Division Mbarara City North noko kutoreka ebihandiiko ebirikworeka ngu omwana waine endwara ya arthritis ngo bwahati nibetaga $200,000 okumushemeza omushokoro omuyanga lyatake. Mwene hati twabashikize emyaka 6 2024 ukwezi kwa mukaga yakwatwa yazimba nyo twakifo twagira ngo umwe yagwa nk'ahishomero kakutwabe turyaho ekintu cyabasiri yazimba twaze hore innocent atarkwemera atagamba yazimba twaza aha aditumoro bamuhihaho shagama batistinga kamwa kana suspect yavuga ngo niyasa kubera inkasiko cells konkega bashangetariyo bra samples zini basweka Kampala bashangetariyo okurugera hari nyina w'omwana ogu kubarebera amagara g'umwana wabo gagumana gahwera nuko kwirukangira mu bashaho aho bamanyire cyo umwana wabarwire janzoreka arthritis bamtreatinga yabamuje twija kutwabe tushiza weekend magini yazimba yabakuye twagarkayo bagumana bamaragura konka abo doktomwe ija tugira ngo no revizo yanaza doctor in Kampala bamuta Dr. Gargaba twazayo yamureba bamuragura samples zindi yazimweho yazindika South Africa deja ni gamba the same thing. Isitongole cy'byamagara umunsi yona cya World Health Organization nicyoreka ngo abantu 5 nibo barukwatwa endwara y'iburu mwaka omuyangereri ya Uganda. Juvenile arthritis ni kwata abana bari hansi y'imyaka 16 kandi ekikuboreta ekindi kikumanya konka noshanga cells ezikubanza producing omushokoro ekiba kweta bone marrow nizo zikuba nze reacting anombili so zikaletera zaburi ubwa hatabazire b'umwana ogu bariyo baronda sente zo kwingana $2,000,000 okumutwara omuyangeri yatake okutunga okushemeza ubwa abiro byo kwizabira mugaga byo kwa 5 mwaka ogu mbwene no bakushabanga yewe no arebe imbozeji kandi ino bishobora zo kugira ko abahwera nyabura bahwere oyu no buhezo bwona icyeranye na umwana ogwa namba zisumezi no tumushanje mwe 5 ana na mukaga 9 na mushanju hamwe na noti mushanju 2 19 nkaga 2 29 eziriyo mazina ga Rosette Nuwe bamtaha chikatu cha burukwezi cha benzesin na kiteza burabe na mukaga byokwezi konka ataka ne yanga egumane mukwata atakuna shasha wena kura inomoro atende ne cyakwasa kwekora no kushoma atakushoma nabwo ne gifastamwa gishomere mukace ahabo kushasha agwa $2,000,000 kandi ezo $2,000,000 nezirwaro tari mu transport tari muki konka ntwikiriza ngo abantu abazireho abantu abintu mutuma nkogu nagira iki yakwatiraho uba yatuhende uba yatuhimutware etara uba yatwachinji gashanju nzibazine cyango kizikubasa kongeraho gasha kwa Christopher Imbisubwe Christopher kandi twina masiko ngo abanyambabazi
nibaza kurugayo base kwirukangirira amagara go mwerero gwe ntugumiza mu makuru. Minisitiri w'Ubwegese n'Emizano Janet Kataha Museveni erizoba yasima entunguka y'ebyemizano eryo mu ihanga erimu n'omupira gw'abakazi kandi yibara kugira ngo eryahandi gito yamani. Janet okugamba ebi n'ubuyaba na yakire ekikopo cyari gihanga eyo mpira gw'abakazi mukoro gwabaha State House omuruna Kasero. Today we bring you not just a trophy, but the dreams, prayers, and triumphs of the nation. And today we are here not to visit the Minister for Education, but today we are visiting the Honorable Janet Kataha Museveni, who has been voted #1 in an exercise that has lasted for months as the #1 woman influencer in sports in the lives of the girls. This trophy carries the spirit of our youth, the determination of our girls, and the sweat of our athletes. But most importantly, it carries out deepest gratitude to you, Mama. Amakurago gebyemzano nugo twinire kandi nugo gahendera amakuru gaitu ahabwe kireke ntukusima munonga yuwogumire nitwe Serena Nuwamanya Sunday Brian na timu yitu akora nayo ntubendeza okurara no businje. Eshaha zabishatu z'ekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Ukumbereba nekuchiwaho Chituzi yenywere chituzi ohurema twenje aha mumiro nichikurwa kurugo mu chituzi cha shitake amajani hamwe no bwoki konjoro bunuzi hamwe no mutindo echi nichikurwa ba Chituzi Farm Company Limited. Atina Events bakuretera umuhereza bw'ururengo rw'ensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent z'ebike bindi byona akasente kenshi ko program okombireba musibireje basebo nabanyabo abakundeba tena events abantu babine mega tents and decoration. Yes, basange Baguta Street lock up 17 Central Market Building bakwerize chona echokwenda chituzi drink necho kunywa kirungi munonga no kinyobaje kandi akacupa nsiringi 10 abana banje mu cyumuro abazire abana banyabo mbatungireho bwi. Yes, mbatungireho bwi. Have mugire weekly meetings. Abana bashemere kwega kugamba n'abazire babo, bashemere kwega kugamba challenges zabo. Nyine customer ngo constamera ostame hono mukazi wawa abana baza agenda no kushaba echa kabiri nyine ka kugamba echa kashatu omukazi we gamba echa kana reactions echa katano any other abana nabo kugamba nabo abana bagambe abakwaneka yani abana nubagire biziba yishomero omwana aija agwire the only thing cyo kubasa kumugamba honga anankire no kumujuma kirebe kandi omwana omujuma ebicweka byo mbire byayine omwana ina mabere mahango ori omuzirewe omujyango kigaho kirebe nembere icyo kigambo cyuwagambe mbere nikiza kumbuzo busingi
ahabo kuba ibere tararuguzira mu katare ninga karutorotora ni jini zawe zo wamutirimo so mureke kujuma abana okubare rebe amisho rebe mbarga omwana kumujuma rebo kurukusha ebyo bijumo ne birwaza abana ebyo bijumwe abatari bazire babo konka omwana wawe taramujuma ikintu kimurya hambere wanyetegeza gamba nawe hata abana nabarauka kukura no shanga omwana ali omu S2 aina amabere mahango omwana ali omu S2 aina agareju nkaga pato now omwana muganire omwana reke kuruga ishomero aine challenges araba nkomwishi araba shomesa mbabateganisa hata chikaho tokwenda kumugambe nawe yonyabo tokwenda gamba no mushi wawe hata umukina za kutebezo wabona so mugireyo mwaba mutine obwiri hangwe nombasaganire cyo program yawe nebasa kutandika after kumbereba you switch off TV kandi ibintu mbamuza kureba kumbereba kara yawo ibintu bya mwareba gacenshwire gande numfachina katwabagambire kufumu so munata yo kumbereba switch off the TV abana muganire nabo namwe kubukwira ari abantu abakurara omunju yawe iwabota kumanya yes arabi n'abasirikare hage yura kakwiza hey jamba fande no kumugaka muto kumugaka yono mayango musikarogo hine bintu bya kuma omunju byo takumanya yono mango housemaid ari bintu bya kuma omunju yawe byo takumanya so mutungo bwire bwe kazanyo muchomuro yes oyina bana babishiki oyina musirikare wo mushija oyina muteki wo mushija and you don't want to find out oyina bishiki bakozire oyina maid wo mukazi oyina musirikare wo mukazi oyina bane so I mean have time for your children nabo have time as nyine kaza nyine ko beni wachinishiye tinga ningo nyine kakara takufa mukazi abeni wachinishiye kishira yango agira mu mwana mu muri majate ntwenda kugira urukiko nikiza kuyambe kayanya niko nkubireba iwe no bireba okumbireba yaba ni kukibaho Chituzi yenywere chituzi ohurema twenje aha mumiro nichikurwa kurugo mu chituzi cha shitake amajani hamwe no bwoki konjora bunuzi hamwe no mutindo echi nichikurwa ba Chituzi Farm Company Limited Atina Events baguretera umuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent zebike bindi byona akasente kensheko